جنابدن چنا رادیو دنگی گلدن باش کودرن هیچا ایرو 14 هزیران 2024 اینه لبرکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 15 ساعت 14 امنوچه نوا روژه پیشکش بکن دست بکه چند سرنوچه رزان سرجان پرسه هفدیتین لیمرالج وزارت عدالت کر آتیب دیجله گوت لی جهانه سیا آپویی دیگره گریلا بچلاکین کوردینایی داغی کرانددن دوباره روجباش ورقدان هیجام دستبن و چه خود کن ربر عبدالله جلان و هر سه گرتین جمعی لگرتیگاه امرالیه دبن تجیدا گراندنه اف تجید هر بردوام دکه پارزر ربر عبدالله جلان رزان سارجا برسوا وزیر دادهی ترک داگوت هک تجید لوی درتونه به چماهون راپورا سی پی تی اشکره ناکن Suğuneh mehen agaj reber apu hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar u Veysa Aktaşna'ya girtin u bitircek edijvar re rubrune. Laliye ke ev tecda girankiri berdoğam dike laliye edinci vezir edade Yılmaztun de civina komisyona mafem ruvana meclisi de ahve u tecide inkar kir. Parlamentera dem partiye Nevroz Uysal Aslan pırsa tecide ji tunç kir. Tunci tecid inkar kir u ev bersivda. Tecid tüneye bir yaren dadgeriya infaz ete sepandın. Ji parezerin reber apu endamı büroya hukukiya 7 salı Rezan Sarıca Bersiva Vezir Edade Yılmaz Tunç'da Rezan Sarıca iddiayen Tunç vek duhasın sersücü işkenceli İmrali bir kiren rıhan. Parezer Rezan Sarıca Balkşan ser dahuyanin vazarete uha gut. Dahuyanin vazarete xapandın u revakirna agahine girtina İmraliye. Duhasın hem sepanin diji kanuniyenli İmraliye u işkenceli İmraliye revabiken. Hem jibi dahuyaniyen xwe nişandedin ku vazifeya xwe xirab bikartinin. Nezikati xelet nişandedin. Em dibinin ku Vezir Edade bi van daxuyaniyan ji berpirsiyariye direve. Dixwazin bi van daxuyaniyan serê xelkê tevlîhev bikin û rewşayiya li İmraliyê şilo bikin. Divê mafê bingehîn û azadiyê mirovên di girtîgehan de were temîn kirin. Lêbele heke hûn rabin van mafan asteng û sînordar bikin û qedexe bikin ji xwe ev dibe tecîd. Li İmraliyê müvekkilên me di şertên ku ji tecîdê derbas bûye yîştiya asla tündiye û kes nikara navekî jî lê bike. Yani şert û mercên li İmraliyê yên heyî işkence û dijî murîvî derbas kiriye. Tecîd têgihek ji bo sepanên li İmraliyê gelek kêm jî dimîne. Rezan Sarıca ji hükûmetê û wezareta dadê pirsa heke li İmraliyê tecîd û işkence nebe nexwe hükûmet çima cesaret nake ku rapora CPT'ye ya ku ji adara 2023 ve di destê wan de eşkere bike kir û wiha axivî. Di heman demede hükûmet çima biryarê netewên yekbûyî yên li ser şertên İmraliyê ku dixwaze demil dest bên rastkirin çima ji nedîtî vedê. Her wiha bi salan CPT pêşniyaran dike ku şertên İmraliyê bên başkirin lê çima hükûmet hewl nade ku baş bike. Gelo Wezîr Edade çima raporên CPT'ye ji nedîtî vedê û daxuyaniyên ku civa kiraya giştî dixapîne dide. İddia dikin ku qedexeya malbat û parêzeran li gorî hukukê ye. Lê gelo çima her tiştî ji parêzeran vedişêrin û bi veşartî birêve dibin. سیاست مدار کرد هاتیب دیجله پنگاواده جوتمه نرخاند گل جهانه ادی سیا آپویی دیگره لهمبر تجدید مطلق یال امرال سازو دزگن القدار ی نامنتوی بدنگی اخوه بردوام دکن لالیدن پنگاواده جوتمه د آستا نامنتوی ده بدرشما آزادی ج عبدالله جلان ر چهار سری سیاسی ج پرسکریکا کدره دست پیکریه بچالاکین جور به جور بردوام دکه د چارچوبه پنگاوا آزادی ده و د نابرا 15 و 22 هزاران ده لزده 5 باجار Fransa, Almanya, Katalonya, Yunanistan, İtalya, Slovenya, Svisre, Kolombiya, Kıbrıs, Belçika, Britanya, Polonya û Kenya û her wekîdin bi navê Rojên Diyalogê yên bi Abdullah Öcalan re rêzê çalakî pêk werin. Yek ji berdevkên pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kudre çareseriya siyasî hatib dijle anî ziman ku ew di çarçoveya berfirehkirina pêngavê de di nava lêgerîna çalakiyên cûr be cûr de ne. Got ji ber vê sedemê jî Rojên Diyaloga bi Öcalan re
رژی دکارن وکی بردوام کرن و کور کرنا روژن خواندنا اوجالان این دکانونا 2023 ده هاتن لدرخستن به پیناسه کرن افتیواته کو تفگر در دور و روشنبیرین جدا فلسفه سیاسی ربر جالان کرنه بنگاه پراتیکین خوین تایبت جبر کو کریزا مدرنیته کاپیتالیست هر دری هه و هر تم کورتر دبه ربر جالان جبو هزین سوسیالیست جکریز رزگار ببن چاره سری شمبر این تئوریک و پراتیک نشان داده هاتیب دیجله دیار کرکو ارمانجا پنگاوی آزادیا فیزیکا جالانه جبو ویجی دوی ام تمی چالاک بن او ده تفگری دبن دوستین ما گلی کی چالاکن او اویک مکیف خوشتکه گلی ما گرینگی که مزنده ده او تبلی پنگاوی دبه دوی ام ویه هزیده تر کورتر بکن ده سری ده نامین کو هری داوی جسی پی تیره هاتن شاندن اویک دیواته کو اف سازی او کمیسیون اروپای و دخوینه ارکن خواه بجه بینه دوی هر کردک مینا دیپلوماتیکی بخبته داکو ام پنگاوی بسر بخینن هر ولاد پاریزک هر مروفی خود هشمندیا کنفدرالیسم دموکراتیک دکاره هن ارکام پیک بینه جنین عفرینی درباره تجدید مطلق على سر ربر آپودن خواندن خو آنین زمان گوتم به تجدید آلیمرالی را تجدید سر همو گلان بلاویه ام تجرید سر ربر آپو بتندی شرمزار دکن ام دبیجن اف تجرید نتن لسر شخصی ربرتیه اف تجرید لسر حمو گلی بندست بطیبت لسر جنیه ام دبیجن ام شرمزار دکن و ام دزانن ام دبینن کو اف دمک اف تجرید زیادتر بید خازن بوی تجریده تکلیات ما نفبری ربرتی و گل لقد بکن خازن مج ربرتی خود بکن یعنی ام جواک جنین عفنی بطیبت ام لهمبری وی تجریده بشکین و ام دبین کس نکنه مج ربرتی قد بک جبر کو ام لسر فکر و فلسفه ربر آپو مزمون مثلا سروک حتونو کو چمپرتوک در خستنه چمپرتوک در خستنه دبیجی از دورم یعنی واب من نکنی ارید زندانه دایه دست به فکری وی نکنین بس ام گرک ام تشتن پر مزن جبو سرو چه قاسا شورش را بود کسی که ما فی جنه نینا زمان جبلی ریبر آپو امکانه ببین ریبری کی مروواهی ریبری که داهین نجبو خافکراندن جبو گل آشتی خاص جبو حمو گل جهان گل بندست اف بانگازی اف برخدانی اف تکوشین هیرو دهندر امرالی داته کرن که تایبت و که جوان عفرینی ام بیجن و که جوان شورشگر ام تندی و تجریده سر ریبر آپو یکو به دست دولت داگر کرد ام شرمزار دکن و که کوچا ریبر آب ریا آزادی جمره دانیشان و جمره گود جنجیان آزادی ام سوز ددن ام دویریه دبن و هلوستا مجی ام دبیجن ام وکه خباتکارن و شورشه خباتکارن کو شورش پیش دبن تایبت و کجن ام دبیجن ام حیات دقیقی داویج عمر خو ام دست دف جوی دوزه برنادن و ام آزادی ها ریبر آپو مسوگر بکن لمتینای چالاکیا کوردینیا گریلایانده 6 داگرکرندن هاتن جزا کرن هپگی راگاند کول هریما متینا د چالاکیه که کوردینی ده هزین گریلا 6 داگرکر جزا کرنه د داخیانی نوند راگاندونو چاپمنی هپگی ده هات گوتن کول قادا برخدانه یا گری اورتیا لهریما متینا هزین گریلا داگرکر خستنه بن کنترل خو و به رنگی که کوردینی لیدانه ده انجام وی چالاکی ده 6 داگرکر هاتن جزا کرن د داخیانی نوند راگاندونو چاپمنی هپگی ده وکیدن هات گوتن لهریما متینا 12 زیرانه لقادا برخدان یاگری اورته هزین مل دیجی داگرکران چالاکیه که کوردینی کرن باسکی دسپکی یه چالاکی بچک فردی و نیو اتوماتیک لچپرک چکا گران A4 خستم. ده انجام ده دو داگرکرین ده هندوره چپری ده هاتن جزا کرن. چکا A4 و چپرک هاتن امها کرن. ده همان دمیده لچپرک دن هات خستن و دو داگرکر هاتن جزا کرن. بومب آویجک و چپرک هات امها کرن. باسکی دوی امیجی در بین گران لداگرکرین ده هندوره چپری ده خستن لوی دریجی دو داگرکر هاتن جزا کرن و چپرک جی هات امها کرن. ده انجام چالاکی ده بگشتی 6 داگرکر هاتن جزا کرن. چکک گران یا آچار بمب آویجک و 3 چپر هاتن امها کرن. هپگی ایریشن ارتشا دولت آترکا داگرکر یندنجی و ها ریس کرن. روژن 13 و 14 زیرانه لهرما خاکورکی قادا سنینه جارکی لهرما گاری قادن گوزه دری هرچه گریس جاران لهرما هفتانینه قادا کانیبیه 2 جاران لهرما متینا قادا برخودانیا سری متینا جارکی بگشتی 7 جاران به بالا فرنشر هاتن بمب کرن.
بانگین جبو داخوازا سربسبردانا روزنامه‌وان سردار کاراکوچ بردوام دکن. روزنامه‌وان سالان سردار کاراکوچ 23 گولانه به داخوازا آلمانیا لمالا خویا لباجار کرک راد یه هولاندا به اگر خلا 129 ب یا قانون جزایی آلمانیا هاته بنچاف کرن. سردار کاراکوچ پشت 48 ساعتین اولین بنچاف کرنی هاته گرتن و شاندن گرتیگه ها سیتارد یا لیمبورگا هولاندا تسلیم کرن آن نکرن او یا جبو آلمانیایی و پشتی بریارا رونشتنا 24 تیرمه هیل هولاندا دیار ببه. گله کسین جدا لهمبر گرتنا سردار نرازیبونا خواه آنین زمان خواستن بریار گرتنا به حقوقی وره راکرن و کاراکوچ وره بردان. هفسروکی پارتیا جنوب آواکرنا سوسیالیست CKP تونجا یلماز گرتنا کاراکوچوکی بردوامیا ایریشن لسر پنابرین لآلمانیا نرخاند. یلماز گوت امره نادم که مافیمه ورن بن پیکرن پیوست سردار کاراکوچ دزوترین دمیده سربه سوره بردان. روزنامه‌وان هیکو بادات جی گوت از شاهده روزنامه‌وانی هم پیشه خوامه از بتوندی شرمزار دکم که پینوس فکر و روزنامه‌وانی لناوند اروپا هیجی لراستی زختا پولیسانته. Akademisyen Neşe Özgenci demil desta xwazı serbest berdana Serdar Karakoç kir. Hüseyin Yılmaz evşaradari beriye agrijî got ku Karakoç ew kese ku ketkarê çapemeniya azad yekî demokrasî xwaz û aştî xwazekî ku di nava têkoşînê de erk û berpirsiyariyên xwe bi cihtîne divê tavlê were berdan. Civakna Selim Firat jî got divê her kesên têkildarî vê mijarê tişta pêwîst bikin û em bi hev re rê li ber vê bêheqûqiyê bigirin. Siyasetmedar Sibelî talbijî آنی زمان کو سردار کاراکوچ به سالان توی شرط و مرجن زحمت و بدلین وکه کتکارکی چاپمنی خبتیه. گوت بریارا گرتناوی در قانونیه و نای قبول کرن. حوجه آنها دمل دست سردار کاراکوچ وره بردان. 6 سال دسر کمکجی ماباتا شنیا شهر در باسپون دنگی قرین عدالتی یه دایکا امینه هی بردام دکه. او جنکه جی پرسوسیه خودی ماباته که آرام و ده حالی خوده بو جبو دبارا مالا خواه و زاروکن خواه جبو خواه دکانه که زجاجی اوکربون و دناوا کیف خوشی و آرامیه ده جیانه خواه در باست کرن. هیا دیروکا 14 هزیرانا 2018 نوکرین داگرکریا ترک پارلمانتری AKP رها ابراهیم حلیل یلدز توی خزم خواه ریشی دکانا وانگر. لنخوشخانه لبرچاوین وی هفجین وی حجی اسود شنیاشار و کرن وی عادل و جلال هاتن قتل کرن و کروی فادل جی به جزایی که گران خستن زندانه. 6 سال د سروی کمکجیاره در باسبون امینه شنیاشار پشتی کمکجی جبو دارزاندن آکوجران نه آدارا 2021 دست به نوبت عدالتی کرد. گلک جاران هاته بنچاف کرن 10 دوز درباره وی ده هاتن وکرن تبی وان زختانجی تجاری دفجته کوشینا خواه برندا لروحای بری خدا انقریم تبی نخوشین خواه خواست دنگی وی وره بیستن حتی ایروژی رایدارین دولتا ترک لهمبری دا خوازوی روا خوکر کورو لال کرن لی او بربریاره که جبو هر کسی به هیوی و چافکانی عدالتی نه بو سیرا سالوگرا کمکجی مالباتا شنیاشار آماده کاریا بیرانی نکه گرسی دکه بیرانین و سبه روژا شمی ساعت لچاردان لگورستان آسریا پرسوسی پیکوره و هفسروکا دم پارتی طولای حتی موالاره هفسروک DBP کسکیم بایندر و گلک نونرین رخصن جواکا سیویل جی تبلی بیرانی ببن. لگرتیگاتی پاس جزای هجری دان چل گرتیان لگرتیگان سپانین ظلما دولتا ترک بردام دکن هازانین لگرتیگاتی پاسای آنتالیا لچل گرتیان جزای هجری هاتیه برین به هنجتا گرتیان لدوشی بمپیکرنین مافان چالاکلی درخستنه هر یک جوان بیازده رو جزای هجری هاتن جزا کرن هر وها بردان هنگرتیان جی هاتیه تلوخ کرن یک جگرتین جزای هجری لی هاتیه برین اسلام اردوغان راگاند کو پرسونل انگرتیگه آمبلما گر به ملی خواه یه چپی و دکن او سادگرن لناوا گرتیگه اردوغان دازانین کوان در ناخینن تو فعالیتین جواکی و هرتن به سر قوشن وان دگرن هر وها رادیو انج کانتین گرتن جی هاتنه جوان هاتنه ستاندن گرتی اسلام اردوغان گوت به وان سپانان دخوازن ما جسر ریامه وگرینن لی ببریار و با ام ببریار و باورن و ویتی کوشینامه هر بدومه لگرتیگاه شر نخیجی پرسکرگا آوا گرم و سوکا نخوشخانه
سوک نکرنانه خوشخانه دومه لگرتیاتی پاتیا شرنخی گرتیان سیاسی راسی بن پیکرنر مافانتین گرتیان بریا پارێزەرێ خو پرسکرێکی خۆ ڕاگەهاندن ژگرتیان ئەحمەد ستوندیار کرکو لە ڕێڤیرێ زەخت لێکردنە کو پێلاوێن خو دەرخێنن ji ber ku qebûl nekiriye cezayê dîsîplînê lê hatiye birîn û wî nabin nexweşxaneyê. Ji girtiyên nexweş Yıldırım Han jî anî ziman ku xwarina girtîgehê xerabe û ava germ nayê berdan. Han got bi tu awayî ava germ nayê dayîn. Gardiyan bi kêfî cezayê dîsîplînê li me dibirin em dibin tecîda giran de ne em dixwazin dawî li van pêkanînan bê. Girtî û temecî dest nîşan kir ku nameyên wan tên dest serkirin gardiyan pir bi ser wan de diçin û dest datîne ser nameyên wan û diqetînin. Parêzer Fadil Tay ji anî ziman ku li dijî van kiryaran girtî bertekeke mezin nîşan didin lê li hemberî vê bertekê jî muameleyeke dijminatî heye li girtîgehê binpêkirineke mafan ya mezin heye. Nurettin Çelik piştî 30 salan hate tehliye kirin. Nurettin Çelik 23 saliya xwe de bi hinceta karên siyasî dike. Di 1994 de li navçeya Agrî Bazidê hatibû binçavkirin bi îşkenceya giran jaliyê dadgeha taybet de yeme ya Erzinganê ve bi cezayê müebbetê ha ceza kirin. Li hember ku cezayê Nurettin Çelik 24 Nîsanê de temam bûbû jî bi hinceta ku hewldanên wî nebaşin înfaza wî hatibû şewitandin û berdana wî sê mehan taloq kiribûn. Nurettin Çelik li dijî şewitandina înfazê serê li dadgeha cezayê giran da dadgehê jî îtiraza Çelik di cih de dît û biryara berdana wî da. Li ser vêyekê Nurettin Çelik hate berdan. Rêveberên Dem Partî li ber deriyê girtîgehê Nurettin Çelik pêşwazî kirin. Nurettin Çelik wê pişre jî bi çewelatê xwe colemergê. Milîsên Mehmet Yıldırım yên YPS û HBDHê çarakî li darxistin derheqê çarakê de YPS evagahî dan. Milîsên me li dijî êrişên li ser îradeya gelê me tên kirin şeva 11 û 12 Ziranê li Batmanê serê girê çarakî kirin. Pêşî li konveyeke polîsan girtin û bombeyên bi destan li wan dan. Di encam de polîsek birîndar bû. YPS dest nîşan kir ku ew ê desteserkirina şaredariyên xwe qebûl nekin li dijî rejima faşîst AKP MHP ku dijminê Kurdan têkoşîna xwe li her derê mezin bikin. Milîsên HBDHê jî li Datçayê yateke turizmê dan beragir. Di daxuyaniya milîsan de hate gotin 8 Ziranê li navçeya Datçaya Muğla yateke turizmê bi teknîkeke taybet hate şewitandin û xisareke 10 milyon lîreyî hate kirin. Di daxuyanê de hat gotin faşîzm AKP MHP ji bo finansekirina şerexirêj gelê me yekhetkar talan dike. İradeya gelê me tune dihesibîne. Bi dagirkeriya qeyyûm hewl dide hêzên demokratîk û şoreşger bitepsîne. Herkes û saziyên ku faşîzm AKP MHP finanse dikin hedefa xwezayî ya milîsên HBDHê ne hûn ê nikaribin ji edaleta gel birevin. Li Şirnexê di 6 mehên mehan de 20 caran qedexe hat ragihandin sepanên Ohalê li darin. Li Şirnexê di nava 6 mehan de cara 20 herêma ewlehiya taybet û qedexeya çalakî û xwepêşandanan hat ragihandin. Bi hinceta ewlehiyê destûr nayê dayîn ku tu kes bikevin herêmên çiyayên Besta, Cûdî û Gabarê yên girêdayên navend û navçeyên wê. Waletiya Dewleta Tirka dagir kir her ji 15 rojan carekê herêmên behsa xeberê dibin navê herêmên ewlehiya taybet de qedexe dike. Li gel vê bi awayekî hem wext qedexeya çalakî û xwepêşandanan jî tê ragihandin. Şaredariya Sropyayê bi boneya roja hawirdorê ya cîhanê xwest çalakiya komkirina gilêşî çopê li dar bixe lê bi îdaya ewlehiyê hate qedexe kirin. Hevserokê îhada Şirnexê Parêzer Haşim Toğlu têkildarî qedexeyan anî ziman ku qedexe bi îdaya ewlehiya cemaweriyê tên ragihandin. Got ji sala 2018 ve ankur roja derbasî pergala hikûmetê ya serokkomariyê bûne heta niha qedexeyên li herêmê zêdetir bûn. Li gel ku di qanunan de tuneyê jî partiyên muxalîf nikarin derheqê iktidarê de daxuyanekê jî bidin. Lê mixabin newalî ne jî qeymeqam û hêzên ewlekariyê tu ji wan li gorî van qedexeyan tev nagerin û der qanûnî tev digerin. Toğlu anî ziman ku bajvar bi pergala rewşa awarte tê birevê birin. û got em ê li dijî vê pergalê tê bikoşin. Bi sînorkirina mafên bingehîn û azadiyê bi awayekî spesîfîk dibe.
به لدما ام لبریارن والتین شرنخ اله مردین آمده دنرن ام دبینن کو اف به دوم دریجی هاتنه کرن دمان وها زده دریش دا جونجی و دمی فرقاوی جو حالی نامینه همو سپانن کنها لمریت دنه سپانن او حالینه لسرته پیکانینا جن کارت جن وکت مریت شهرداری سرته جبوکو جن د خدمتین وگو سنا کومیان و باجرده به بهاین گنجاو سودورگرن پیکانینا جن کارت خسته مریت جن کارت دکاره شفتیا دهات تو آشارداری سرته و نقطه‌ین داگرتنا کارتان بین پیدا کرن. بسای سپانی جنین کو به نهری رئیل وسایتن وگو سنا کومی سوار دبون و تنه 6 لیره و نیوان بدن. هفشاردار سرته صوفیا آلاگاشانی زمان سپانا جن کارت کو مجبو جن حسانتر و ارزانتر جوگو سنا کومی آن نوا باجر سوده بگرن دایده سپیکرن تنه یک پروژه مین خدمت جواکی اجبو جنانه اویک و کارن وکی وی دی بردوام بکن. کارکردن زاروکان خیال و پیش روزنوان خراب دکه چاودیرا پرورده مدیا عمر حسین جبروجات کوشنال دیجی کارکردن زاروکان نتوینیک بی جروجنی سراخوی گوت کارکردن زاروکان دبه سدماکو همو خیال و پیش روزوان خراب به مدیا عمر دازانین کل گوری دانیان د جهان ده زیدتری 200 میلیون زاروکان دنوا تمن 6 حیا 17 سالی ده کار دکن کارکردن زاروکان لباشور جی هر کود چه زده دبه مزکردن زاروکان لسر مالباتان فرزه و دوی دستلاداری جینگه که آرام جبو زاروکان آماده بکه مدیا عمر گوت سرما دشوار رازوستانه برف باران و حتی گرم هاوین جین نکاری زاروکن لکولانان کار دکن راوستینه او قربانی شهر دستلاداری و مالباتین خونه لهر ولاتی دستلاداری وزارت کارین جواکی مجبورن جبو زاروکان تدبیرین یاسایی بگرن دما زاروک جدایک دبه دوی خودی سیگورتا به داکو مالبات زاروک نچار نکه کجبو بدست خستنا پیدوین روزانه بچه کار دما زاروک زاروکاتی خواه نجین فری رفتارین نباش دبن چه درونی چه بدنی و چه جدفکی دی پیشاروش ده دنوا مالباتی و دنوا جواکی دجی دبن سدما پرسکریکان لدرسمی هفت جورین نباتان تنه بون اندما کماله هاوردور یا منظوره هاتون اسن دیار کرکو اول گوند مروف و خزا یا خودی دردکبن گوت درسم بعدنگاری چم نباتین خواه جهی که تایبته لعدنگاری درسم 2000 جوره کلیل کنه پرانیاوان کلیلکان درمانن و جبو نخوشی و برینان تینه بکارانین نباتین لدرسمی و گوهرینه بازرگانی و دگرین توریستیک ده بیزانه بون تینه بکارانین تینه راکرن و تونه دبن جبو ویجی دوی تووینوان بین پراستن لیا هری خرابجی چکرنا بنداف و هف پارین کانانه دیدما چکرنا بنداف ده ایریشه که بی پرواهات کرن و هف چرین نباتان تونه بون دوی پیشی لوی ایریشا بی پروا بیگرتن هاتون سن گود اگر خوازانه پاراستن و تونه ببه تونه بونا خوازایی تونه بونا مروف و حیوانانه دستلاداری جی به دشمناتی نزدیکی خوازا درسمی دبه بریمه کسین کو مداخله نباتان دکرن هشیار دکرن لینها املهمبری سیاست دولتی قاستمینن دولت به هفپارن بنداو و کانان هر تشتی تونه دکن دوی ام لخوازای خواه لگوندین خواه خودی درکون ام دکارن بریخستن و ریگز بکن روز بروز جیان لکامپان زحمت تر دبه افجینای دابین کرن خلق ازدید سال 2014 ده لتباهی باکور باشور و روجاوای کردستانی بلابون پرانی آوانجی لباشور کردستانی بجهبون و لکامپان بلابون یک جوان کامپان قادیا یک دو یا به سر زخویا پارزگاه دو هکویه بسیدان مالباتین شنگالی لکامپا قادیا بجه ببون اجا سال 2014 هیا روژایی روژی بدهان جاران آگر به کامپی کتیه و جارکیجی جالی بالا فران و اف کامپ هاتبو بومبه کرن اف ده روژن کو خلکی وی کامپی بی آوه و جیانوان زحمت بویه پشتی وزارت کوچ و کوچبرانی عراقی بریارداکو و 30 هزرانه دریه تواهی کامپان بگره و همو کشبران وگرین سرجو واریوان
ایدی حکومت باشور جی همو پیدوین جیانه جسر گل قد کرن و نهیلکو دوان کامپانده آفجی وره فروتن. هری داوی وزارت کوچ و کوچبران راگاند کو هر کسی بریا 30,000 وگره سر جوارین خواه وی آلیکاری بوان را بکرن و کسین کو پشتی 30,000 ودگرن وی جا آلیکاریا بپار بنهشتن. حکومت باشور جی کتی نوا هودانین کو وان کوچبران آستنگ بکه و نهیلن وگرن سر جوارین خواه. کوریا دنیس پوراس خو آماده دکه 17,000 ده سال وگره قتل کرنا و ده درکه سر دکه. تبگره هلال زیرین لباکور ورشات سوریه فستیوالی که هنری زاروکان دارد هر سال یکی ایرانی ده دست چند هنری به پیشنگی تبگره هلال زیرین لباکور ورشات سوریه فستیوال هنری زاروکان ارگانیزه دکه فستیوال جبو سیروجان تیر درخستن دواری ستران شانو خیس کرن و کارندستان ده و زاروکان رخوایت ده پیشکش بکن اندام رهبری تبگره هلال زیرین یا تل تمریر رشو علو تکداری آماده کاریان آخوی گوت ابنه مهن کو زاروک جبو فستیوالی تنه پرورده کرن و دواری رخصتنی هنری ده ام زاروکان پرورده دکن دیسا بگمان یک جا ارمانجین ما وکه تبگره هلال زیرین آوا کرنا زاروکان لسر فکرین آزاده کو بکار بن دموکراتیک بفکرن و لسر بنگها جانه هفش یا پرچاندی بجین رشا علو گوت ام فستیوال دیاری ریبرا پودکن زاروکن تل فستیوال دبنجی به ستران شانو و گوندین خواه به پرنگی و پرچاندیتی هرمی وکی تابلوی که بده و یا جه موزاییکا گل و چاندان بکته گودانیجات تیکه راپور کوشان درباره ارتجیده گود ارتجین شش ثبات ده 45,000 کسان جناح دستای سازیا استاتستیکی یا ترکیه استاتستیکین مرن و سدمین مرن ین سال 2023 اشکره کرد لگوری و در ارتجا شش ثبات ده کنا بناوند مرش بکاتبو 45,784 ولاتیان جناح دستای ترکیه در سال 2022 انده هجمار مریان وکی 505,000 و 269 دابو در سال 2023 انده جسدی 4.1 زیده بو و درکت 526,814 در سال 2023 انده جسدی 53.9 مرنان میر و جسدی 46.1 جنان بو لزمرنه تند بویه و جه هزاری 6.2 لزمرنا تند یاکو هجمار مرنا هر هزار کسی ifade دکه در سال 2022 انده جه هزاری
5.9 و دو سال 2023 دجی جهزاری 6.2 بو بگوتونه که دن سال 2022 دیانده جهر 1000 کسی 5.9 مرن د سال 2023 دجی جهر 1000 کسی 6.2 مرنه باجار کو هر زده لزامرن تونت لزده بویه سمسور کو د سال 2023 دجی هزاری 18.0 بو پشتی وی باجاری جهزاری 17.1 هاتای جهزاری 14.8 مرش و جهزاری 10.6 کاسامانوتی باجار کو لزامرنا تند هریکیم لی هیجی شرنخبو کو برجه جهزاری 2.3 پشتی وی باجار جول مرگ جهزاری 2.5 اله وانجی جهزاری 3.0 دما کومرن لگوری سدمن وان هاتن لی کولین کرن نخوشین سیستما گرانه د سال 2023 ده جسدی 33.4 در رضا یکم ده بون پشتی وی سدم امرنه جسدی 15.0 تومورین باش و خراب جسدی 13.2 جی نخوشین سیستما دانوستاندنه ته مرنن جبر ارتجی جدناف ده رجی مرنا جبر سدمن بریندارین جدر و جحربونه جسدین 12.3 بو سازی گوتبو 130,000 کس مرنه مراد کوروم ایکو بری هلبجارتن هرمی سویه که آداره جالی AKP و وکی نامزد شهرداری باجار مزنی استانبول هاتبو نشاندان ده برنامه که تلویزیون ده دیار کرد بکو در تجین 630,000 کسان جنخوش دستایه لپشره او یک رد کرد لگوری وی راپورا نهاجی 45,000 کسان جنخوش دستایه د 2024 ده کسین بزوره جوارین خبونجی بخاصی نفوسا ژاپنیایه کمیسیون بلند یا پنابران یا نتوینیک بویی راپورا ترندین جهانی یا 2024 اشکره کرد لگوری راپوره حتی گولانا 2024 لسرانسری جهانی هجمارا کسین کو بدار زوره جوارین خبونه 120 میلیون کسین و لگوری سالابوری رکور که دیروکیه لگوری راپور اف هجمار بقاسی نفوسا ژاپنیایه نفوسا ژاپنیا جی 12 ولاتی هری مزنی جهانیه در راپور دته گوتن کو یک ج فاکتورین سرکین و کوچبریا مزن شری ویران کر لسودانیه آژانس آلیکاری و خبات یا نتوینیک بوی جی جبو پنابرین فلسطینی لروشراتا نزیک تخمین دکه کو نزی 1.7 میلیون کس جبرتوندیتی و ویرانکریا لخزای کوچبر بونه لسوریه جی هجمارا کسین بدار زوری هاتنه کوچبر کرن 13.8 میلیون کسن در راپور دته گوتن کو د سال 2023 ده لسرانسری جهانی تنه 1 میلیون مروف وگریانه جهوارین خو راپور آنالیز که نو یا لسر کریزا آف هوا و زیده بونا پنابریه و باندورا لمروفانجی پیشکش کریه اونچه دایو گدان هجا بار وکی ایرو دولتا ترک آداگر کر لقامشلو ماموستا محمد گولر زوزان عمر و شروانه یپگی جوان اوسو قتل کرن ایرو سالوگرا شهادتا هر سه شهیدانه و تینه ببیرانین هنرمندین روژاوا و ناوندا چاند هنری یا مخموریجی جبو شهیدان ستران و کلیبا کتکارین حقیقتی و شاندن ستران جالی هنرمند حجی مصابه دیگوتن ام بوی سترانه خاطری خواه جوا دخوازن هر آزاد بن ده ریزگار به آخ کلان تاخ به تاخ لهر چار هیلن ولاد پنابر بوکر خبار ماموستا او هنرمند راکر پینوس بهاده هازن بری خدا قهاده جنگ جشورشی ره بهورنگ گرو هر چقاس به وقت بن هف چوین جبه بختار وی خون بن هف دوربین گرو هر چقاس به وقت بن هف چوین جبه بختار وی خون بن هف دوربین تجاراش بر جاوانا چه خیال نوه و آوا گرد که داخ و حشیانا من كارن حقيقتي بون ريوين بخدي شبو ام آزاد بيجن شهيد بون بن خدي
کار حقیقتی بون ریوین به خدی جبو ام آزاد بیجین شهید بولدن خدی